malungilitasil setial mo ring seringi o may seringi ako pesik program na ako sa sakla. Ako trule may kayaman muraro ko lahat lang. Nodiak sa pamangartias kaya mga mereka Sunday. Nga kami lang ako ra ngekre sumo makmedibus. Magi tilibil wasi ere isil debiltede drutul may. Nodiak sil kasi sa kartian no mereka. Makbrenga suliul kuk tutunin el mera channel 38. El alitasil siyang malakmermo kung masubil na kampes el kuk trolgi ma Mr. Wilter. Ngaria baby rap es el toko el gire del kasi sa karimi. Matitungul mo rise kung olgi un lo dersin mora kampes. Mapalo tiam of the swell gire la kuk subject kita mo sa dini el alitasil. Mam Saul wala idung welcome back. Daniel wasi ka kasumle misra 1 week mang gikora amir ka kau tial kora mal jisi apa tengem kana namo se kut maktiap program. Sel podo mesra tal tokoira plur bela en gora ndia kal pes teletal en din gora mla mo ngura hudum. Sel angaria bulgul mung swaklo ngulo otirgid mkut kora mo meserngi. Tial presence ra US military ra plur bela. Le sera April 14 to 18. Emergom larngi the 200 tel soldar American tirgele army. Tamlara tablol C1 doril mail akmar airport lo mesetir. Tirga amlel logut makliak jam pertilo ra blura ram langui. Keri se mergo yang army training el tirma law enforcement officers ra blur bela not ma conduct training. Ika dia se part sel dulu se yang Pacific Pathways Amerika la mabebi ra blura Pacific ma Southeast Asia amot makal dulu kora enhance security measures ra Amerika la ma ika blura blue train mengsebai kora mo kai ngaseo at sumo kora duba atau kora undig ma kai semlung leng sebail lungil ketmok laikan. Segil Pacific Pathways adir regal nerbelau. Interesting lesel domestic ng got close military presence sa American na conduct na kora active since 1982, 37 years. Kita bertinggal sa 1981 ang mau tabi esel akal constitutional government gitu. Belang hari segi emergong ketukuk mersera tial sebatong tial mereka sebatong after well hindi ako mereka sebatong sera pol mereka state of the republic address la president lang rulmut emergo yang ya merat tabulol F-22 Raptors ay nga askogil ay nga amlara sila US Air Force Base ra Hawaii and then mera Anderson Air Force Base ra Guam en Arcel merbelaw mlaring o sangalel ra public amlo tamne invited til mom sel dabo ko mes til tidi regal lam kula mokte kartira regal name ta mlaring training artilo tirgal airport police ra kirila ito nga airport police ngayon sa igal kalabili lo si airport police mo sa tegal atirgeli ela makmlarsay mong vice president ta Blue Larsay ma US ambassador ta Blue Larsay yak madudura vice president ta Blue Bela wasi ay gay part until bela lagi la all back karra ngani gere JCM meeting Blue Bela ma blura logyo akampak tengirel mo ngay gay aldo mendira gal loriga gay aldo endira gal waya bela der wal lengitra US military wasi el mugatmok lagi el program mados pe el arada el boria el dira training o si un time tial presence sa US military nga bela wal kora word of mal mo kora ditera ngidil kora illegal activity ra adabel bela ma ayla yaktira kal mada dura US ambassador ndira kal mula say tiang adira kal long standing US policy ra abulur bela of course ang paktir ma dira baby ra bulul lo enhance security ra kal bulura aulma akma korangul me otobdi egi tial ngari ape kada ngari tial fleet of friendship ra Taiwan mel dire gamlel wal blol atel gibra temel amlo so is ra gibra temel tial ngari Amerike se sel kum tabri sel analyze ni
en dio otisel clow influencer a blue sina en la mateng na expand mera a blue Pacific mase au ulumung Amerigela mlal mu temna pivot malu temna mu refocus clow resources tir maureri gira la Pacific ma Asia region because temla o mesra sina lo asitel sina amla ogil expand influence ni el meteng el mera blue Pacific magitial do mesel betul blue Pacific avire el mlang mai angeswa blue sina evire el toka investment Sina kita betul demokrasi lengkuk tirga kata betul recognize self diplomatic relationship di Taiwan andin dire kalau betul investment tra klub Sina na merbelau mar ada la klub Sina na merbelau kita alot ra blogger tu dire na merbelau ela segi ela Amerika lang ani sel part sel dula saying Indo-Pacific strategy ese sel Amerika la kit clear lual kora three things lual kora help rekal blura Pacific ma gira la economy security ma governance help rekal blue develop pa gitu counter tial expanding and growing influence ra blura sinan rekal blue temna mo bagi el wasay tial Pacific di Mrigel ma New Zealand ma Australia aigal anglo phone blue mal kaya siya orang aramo direl bolda ke direl la sorin mol mum it utra asina mengwaya ora amlara wal ora let take for granted aikal blue Pacific and din tigal sa bari leto mesra pisikala sina mali ma economic pa ora sila asina kali program ngil zoko la say Belt and Road Initiative kaya del US Indo Free and Open Indo-Pacific Global Counter asina lesel Belt and Road Initiative sewa say because sa blue Sina tiang 1.2 million billion other ni 300 million trial Kessel coastal area tirikaya o basel cloud PCL economy ra mokmay del equivalent sel economy ra mangit adra Sina dire kan wise up kamatangil wase ay ganga with economic power CBL extend la influence tial Belt and Road Initiative awal sel belt awal tokoira blue tembrula land transportation help ra blue build transportation infrastructure whether rail malubang rail sel debora road to special concept ra Silk Road ra Marco Polo ra Europe palmora idriga betu ko mas kay gidel kanek kal blue roy dogyo aba palmorni ese gidel Silk Road kami meteng el mera Lua Pacific el wase masel the help put mo klaro la the establish la transportation and communication link la Dutel Belt Road Initiative e margo ang sebe el buko awa kal blue may met partake malu betu mo o direkal take advantage setial el growing economy ra blue Sina say gidel Ambil kalau kita lisay, mau ulit na expand rin. Sige na, pag naso abding na sige. Kita kita ada kalau matang lital isyum kali Google sinadi ka pero makamat. Hindi nga economic power. Ya Amerika lo makamat. Ay kan dia kalawan na ito ko iblal. Amerika la umabda so Amerika la mo ko tora sinabi invest taw do bela. Ngara ko lo siyempre lo gusto ni. Ako mas nitul ka raw sa to ko. Amerika la ul matang artiang ang ako maral wasin. Kita wasin mengo sugi terang Amerika tinggi lo masih ormi ngartial protect interest ringi masinadia kal take over bela hindi be asinadia ka belo makmadal kita gukti kita lo mes tadi mek meda airport men mara atamet ya Amerika dia kal subel dia kasi el story matamos story dia dito bagi kernil wasal sal mokla influence ni asinan mergi moda ka doren sa toy Ela far prime example Ahmar prime example sebenarnya el pada messing el mul ganek tengil mortial growing influence Sina mortial Belt and Road Initiative tial housing crisis direct dia di legal lamolu tel ultimate moral rightful owners maigal property or other apartment buildings mablay el celudo de la Sina na sois may convert mo multiple units to rent out
mula display sa tirgal adro luspe aigel lolo takaw ra drang aktir mga play. So sa igi dia ako da sa Amerika la dire kal o mes ay igi dia matang igi. Masel sa igi check pis alaw do der merbelo. O hindi ko maral was ya ngal ko makmistake. Kampak tergidra madrong nila Amerika la dia kasi el ngalak ra office ra presidente mamsada internal matter. Mas ko abrogen tu da marbelo anda Amerika stop. Adang araw da swim girls. And they are open deal stubborn, but they're sure gonna figure out how to get rid of him. Oo, siya ukta subject. Hindi ko niya siya gali. Le, you see, au ulma Taiwan a direct man sisira eran me. At Taiwan amal in akmal madrigelo se tomado dura adra amerigelo se ngara asme de rulil direct al area. Direct al sorry at China dominate Taiwan. Jadi minus ra diplomat sa Ngariya unil communication term aul magada mesra ada American ngartare lang dial ra Taiwan magukmay. Who knows and lutul mo exercise ang lilbon Tiro ko me. Atan di el alblul aten kada nga special related ba kan mo 1982 el me. Misel time ya taram le got el issue ra other belau economy. Mar adra Amerika la uldak takay ke roku imle ontit ing may meski. Mel andi kat sabi edel murtil was yung buk marmamel me boda adu eden negosyo orgi legal at mamlega already tamlam kita uto uto. Abay kumtasul was yung makarang kada korekta abre energi at adra sina dia ka term limited tira to ka investment. Sumo kada kurang ara gidel tablong simbar gidel Amerika el asel loran men dia kalbel kora negos. Di mel tutki ng desur. Ya utang ko amara. Mara kan ngomlungal aw am dasul wasit yang ari ara lalu kami wilter sila ko ulang ilegal ara legal. Hindi din one example ra US military presence. Mari ay made sure radar site ngara kaya uro mangara angara. Maige dire kal McClellan dire kal American Ospel air surveillance. Surveillance. Maige era kita sel mo sa tangi kita katangarnya compact of association lo bang Amerika. Kada giling air sel wasya military mlame mo. Ay ka nga di kasoy se lo pa sei kita. Hindi kaya dalo ulwas si sel me ngara sa edlo trartir ra asyobay. Kumel ada ng lungoy ngara sa mi hindi kumel adim lang imol sen murtia ro dat la. Ay sel kada kotoreng sa tirgal at ngara Rock Island Cafe. Algo seral ger tirgal gidre ro dart. Sel Rock Island Cafe algo dim lo meseg. Tirgal wait tres sem lo re u. Kada mora Bank of Hawaii. Masel ko client ra soldal mora ATM. Dire global align. Ita klungel auto dra military sel kultur economy. Makwama amal high standard of living ni eklo do ni US military. Atan di diak mo bes ramle principle gidra qutlu ul. Kita ul mamle etid mo saibal etid mo aqwa mamle swadal di kita ulu maral wasyar adar belang arba identity tir. Diak swadal mo dardal rangi di di ko bes kita ko bit taklang el bule dam la ruli dam kadam dardal. Hindi siya ko ra di deswe. Mal aigel lolga gambes amal ngarinya aklamar ngili nga kasera 1980s dia uri sei imlare yagir JCM meeting ra Hawaii ya gubengkela Lazarus mun presidente seta sei give imlania briefing ra Hawaii girela Pacific region engel le in charge ra silpang gelmel mle relative dia le brief ra adalwasi shift ta emphasis ra mrigel mugdula Pacific le igel economic activities sa maral mo clora Pacific mo mitutra Atlantic tumetia malaria emle mention national wasi ngari interested tire they will keep on doing that ngile abai di kwaram namo o kresil toy makwa dirolong ngara mo maisei agureng selogora Rusia ngari interested til mestian mo establish ak mo ngartial bulu
Dire kaliga nguk wal kora GPS ti. Kamu sama Para ter kita. tirga ka ngira betul toy. Magila ulak kung tulay tigila na magteta sisra asin. Magkabay mo blulo bentri de ako abis tilde da choice lagi. Anda kata istil ding ang katokoram le siya kumins mo tilo del mlo ti del siya kumins. Siya ngrabal kulto ko ako mesir kita kodulutan ma siya kumins lang ang kambe samso dra igal kumpari oriol bloka to adra ba adra no imol sense ko ngilu ada ko dimle lang lagi le mora ang atas yun ko ilang lagi le mer oriol. Aul makora simbar ngilen. Dia ngakumdas era da Amerika la man na ngiro rul mo. Tebennya la sa gibor se ngarinya ugo giblam ngan mesti tirga. Kami kelebla mga edisyonal uno. Dia. Agul ko niya pula se al sera compact agreement ang mlanya gigidudo del biskido lo así. Al sugum ni event como mala atmira stala. E margo en gir monia appraisal ngim gal mo ngi value ni. E margo e gamio ang ali wa government ng bela gir ng ali ngua atmela al private e permi en un skama. Melasel mlo. En di kumang lang may galudo del me vida o de kumang may Ela shell shooting range. Rabulun rumlungu ya atmira stala del kutigil wasin. Why say? Ela sing ngadale la kablement mo umudo do utigil utumegel utumeng mawa do del mastrir. Ada kadamle tongeta temeder mortel kablement di kablement ang ilaw do de. Ikita dia katitang auto de. Dia nyor tirgalen do oner kung dasun. Dice al problema da Amrigil. La agreement asen dia al saman mga dadur mo sois para politics sa rumiw. Ma agreement ta government to government. No suma kyo sa kyo sweti de lutum en ngalale bela os me kaldule musma including eminent domain. El atiay gi del dir kam nomber training el barang nam langu ngul al sumo ga kampak teng awai sei. Mai sei. Se question am le dum le ngala ta dong nul lo do kumla sei. Kahalle guge regala tuma mong mai mga. Emergo en suel mlorni agumdas en klamanat to asay ay kam katetra masada al sel agreement. Dia al time la Ya, radro ngale la belaw mamrige. Siya milkat mo. Di siya ngale la kablement tergid mangkalaw utum. Allo. Segi. Ya kablement tergid oli bramdal wal ko di sebel ditada. Dia katang ani of the Sweden. Hindi kaya del mo matangel ko ko omis ra budget dia ka aral mo to del mo. Oi. Di. Ere ko mas. Adi so kadi pipil duli asi. Magera asi. Ngaram el al time namom ngora di mura ko tum. Ngel ngari aku. Ya kumdas tiay gi del growing influencer Ablu asina mamriga la tal counter. Dia nglawa igal lomla ang kata ruba lo asay. Ngari ruba di lurnik masay. Suera al borgia on erul magamat yang blog to ka practice ra da siaval itu mlatya. Muesi. Ya Ya o lege ro ke den. ya ngeru ngawasi. Nung adire kalau kora reminder la mrige lo wasi ali girat ma kal ngari agreement tra drone agumta sendiri lo wasi. Sel kuk drone kid ma kid democratically elected government kid ma Taiwan bodong wal ngi. Adire la kora reminder lo wasi lakam ikat Taiwan ya bora. Activo comentario lo sa sumo mal interested e mal ilia vice presidente un hombre que es el JC Abraham Malme les hemos cross a der nil gira que yo todo. Al sikum tumlo lom ter gid mal kuk tiblo ditil mesawa gatine. Dio rens malay en mataar musul. Ali que va a en que hora de los erguidos. Ya quiere Ako res tulti mo meeting di mo rens malay maran meneng. Ak matang tri alam lungoy lo montar sigara tuma maram dia kan. dia gandi malungil soadal maradara blua mo mengila seguido que quiere el que. Muesi. E ngaga mengil da local menger ruba a vice presidente mo brief algo. Muesi. Mo mengil ngala. Dia probable good subject kung mo maral wasing dire del gasis akringilin. Diga halle gabes, que dirlo hacen dimle tuskogi. O el sel que nombre el será fa tu state. Tu ligam si iskogi. Tul ngigel one seater F-22 Raptors el stealth fighter. May ay sel evade away da. Okay, ngale gulgoy. Ngala mongora mal dimle tu e mal botogol bol el meten leng mas. Diga tu dimle band diwal ngara. Dia ay atir ka tokar practice dia kalau all time dire gal. Din akmemi se será ba bolse. Di ka será lo ngi
Tas to bergi tiya ngal angara tiya le obisra atra la mitara. Okay? Oo. Kasi mokmed. Kasi mokmed. Oh, magdi Hindi na mo nga sa. dia jakal ngir gitu Oh. mo. Mata kal ngir gitu. Mangani titigil pasyon o ngin nging saya mangara krel nding kamla sasi nda mangalak mura malas sasi bato ka restriction. Oleh ka dire ka digel tap fire etc. bura ka Hindi ka nung umlem ko gilid, hindi mo na dala rin sa puluran. Siya umdas yung malungil. Ngungil issue, ngungil subject na takaw sa akarngi. Koradim na bring ay question na kamara lekam lagi leng. Sel ko simbar ngi sel ko ada siya means. Sel to koradi tial to amil ket mokra bakor do hotel rakram na memo. Lu imadang rakram 1994 kita amle ratify. Ay gel rogul ko ngal belaw may gay gil bebi ratol wa med mangara mangara. Adim lang atal po takaw tagir ngil dim rok mo me otong kor soldado mamlu ra. Abe bula ke de kedam agel wasay kang makarang le. Akabalmente kita, tiya ko tingin Michael Udo tong arabang. Ela tila igi, el sogora udo, da bodos pilnis el bara batieta, botel gibi usado da ni. Kiva sel kuren sel comido, men arada olbil direct. Kada man la morilara todo lo hace luto musica udo. E akundaso en gire del tilgibel rulli del mo, tilgibel sustainable la ikana mirgidra bukti lo mole. Mendiaga del gimdianga edol dilo así que dam namo somore. Gire del saber del ore o así la du. The State of the Republic address sa President ng Wala si Gida. Le del moritila. Umila. Na alolgor nga alol bil malolgor nga president. Okay, hindi ako manir nga si. Awera gim mo dia aol gyung lumora Mr. Wilter kambes kam sulara will information. Yang ako obra lo asing idin other belaw ngariya karil mudaswel gire la igal toko lesel toko ra kampakta adi kadit toko ra blung lumlungoy. Se mo ang mala ang partner ni ma tedo para tas pada akayuk la utmor babal tao babal tokol ngara imori la soldado. Dori 1000 against Republic tao. Ang way siya mga sumo ko nga nga karmiyo ang vice president tagi mo mral wasengge o mga do ngim bakat mok legal o gulen ay tiang amrar nging hotel belaul government ramrige lang protector gitu dia kan masak ra langar gitu tial mimok government de kiranse siya ul magyo mral wasim club gul gim kambesa mo bisa gitu information o da odrok mirado belaul ro atara dili kemle cloud monday ngarngia a statement tra presidente lo asia bela mal sound about a financial status ringi headline ra newspaper awasi terregak lo lela udo te do ra seneta dia kal ngir tial budget bela segor seguida dru ga aku tangal kau lulu mesra tial adresa al presidente o mesa la sesión al senator Mardeligete o va a pira supplemental budget. Kam kuk mo otiaw de swem mlanya teatara tam uro ringim mo otiaw de swem gire. Wai sei halle. Mral sagal mutol ma tora budget le. Last time ya gundas we mlegire kal morni indi kadam lom sada tora housing le. Issue bleda dul girer sel time adam le discussion. Melang que del mutul mora sa subject adi kora bumes ringi ek telgibel kora bagi kringil toy malumen ak telgibel ngari ak question ngal girel angania kora ana toy mudura adresa a president el morador olbil ma accionar olbil girela supplemental len sel gumesen presidente acumulasia o pek toa mal de unil birador olbila kay titang rawase ngara mo kolega klubu ay kaludo unil do spere lang dia ese mal nganya adip matmol alom sodel to el gire del medonliro wile aklo metiger ngil wase gida adar belau asel sugum Amrigela controla o dudet e godol tirak lalu. Dice el sugum mayu del na imad en dio ay se toka do. Sel sugum ala mo toka do dra iman en mo toka omnitero do swe. E di regal mo en lak mo de kala ngel wasen ngam na lak. Rakal lak lu.
Esel Gomez ergida lam namo sois bisa igida lomru. Lela ala do olbila mulase. Ali ay kagire dal mala o ingarang. Esel lola ada Miguel da kisi ederni edul tirak seguida to. Termilingil mo silta. Esa bedo lo tirkli. Ela andim la kyul mo de asbe lo tirkli buda se bom ngain me bigar gid bom ngain me. Mangani tuel argiul molgor til bebira senator so lo asi ali gidam la mo en la kretiam. Endi ngani tuel kumulasi do spe bom ngain me bere klugu do guk mo mesri. Mandi ungila timolgol lo asi. Adra blua mol mo confusion a presidente sindia katal mal sel do mes di ungil mal. Manglaungil malaya la togora guk budget. Di togora igana mirbela gumda sindira change. Dira san mal change. Malak nakakaroos rin. Ya kelmutum skema example gireltia. Ela agulmesa dire tara hearing la adra senate el girela senior citizens building. El mlangira una 2 nights ago agul Elderly care facility. muay se agulmesa ni. Nga man la appreciate the selling a blol malgol lo asay podo mo dura lo special program bodo ni maral ngari a senator samle te ka seguido toy metum lo mo durti ngari ata mas lo asay kamami tera gim lang le mem guk promise kamame moral guk mama madi so man mo ngel ngira al presidente la senator do okrtilang masaman mo na se tiang mo toy ya bol toy ngoy ngara sabel mare toy ay ale ka tingira adrablu ay gila gulgol toy lo asay Bora ana is the dulu sa bet toa di mal lungir. Ay kay given mal issue total issue according to those mas dia the take care and be bet toa di mal lungir. Akwonde lo ase ngara ka malgorni. Seguida ulak malgol lo ase. Ngirel mornia blagatak palsira abu nga mamal bingakan malgor ka to ase. Ngirel mornia blagatak palsira ali de siber me laul wase ngara ka morngi oi ga mal wol wa klubuk e protect tra lugela klangare mula ge gi de to tole mu club gul ndi ngara ka lil girila adr el altai mal bol tilgibel sabedel el murur tal budget al mu'attir ge gi ni len adra blu o malgoya ngal sangasela housing malgoya ngal sangasela ga gi tiragidel namo odel gedel tekkerti direct la ngania problem ra adel girela saving sertir madalang clear matogora tal blen mentioner ya presidente del gobierno mentioner ya adres ngil girela retirement tal pension plan diregal undasen dilulo asengungil dulu turulia raisera ss undasu para dilulo asengungil dulu turuli segi ay gigil issue top grangare madul toy nding lo mesra budget envia algo tat sa girtoy tat sa model toy Diol. say gila bulgor gilwase mla motay mel gire dal momes ay galtoy ela gumesa bebira senator se tumla morang rira debate lo ase al sugum teman dari pita tingir senator China I quote him mlogor tertara iring tilo ase Akilmut malgol asal sukuman sabe del help para adal nga outsider belaul nga saibal gira typhoon ermula abara kwa ma saibal et tirgal water el al malgol gal sorry ngam gase del help parti gay gila question adal blu magunda swen kadam improvement tamara el me gumesa adal olbile tumla telgibel change el mogera anida adal Dia, kali ka talma adar olbi malik spadaw. Tumla mo madengel masing kukmur nga senkyo. ya hal Le elderly problem ti ay gidra ako trombo. why say Ngaringa amle to dra TV president Nakamura mabadre ya dire kan misal ko si subject tra abakor do der ra ramla memo. dia ni dimlang albora ade loger til waitel gil saliring ngel masa dimlang atal bol stobel modadu di modadu etu pamay ganir molmong edi dia ka modadu mas blutul molmay mutungol sa mangalmut makman la appreciate tingel malmle malgoel wase in fact malmlo ko magael wase tirgel gotul el diktion mabul el wadal
ako asal. Mang emo detail wasi agim kamama ngal masa si kamama visit adra oreo mor babalda or mo bilyon mor ke magi ngay mo aula gi malgor may talto. El hacer la calvide se joint resolution hindi ko se sing tilo de la house Kilom na house. o sige madal sa mga la senate ko temle pasen ya ese request tra presidente bolo mesro ko rula elderly care facility so at least kalau mesro ngani ore la olbi ringi the key question was say al top del olbi en burgula say kadam ore kire say gile I hope ito a timeline. Ya halik pas kami. Lengua di discussion e via autoloto. Halik pas kami In fact, hale, mle end up pel via al boloru rablay. I mean, sorry, di mla dun dagi mumuro. The priority rabla mloruri urarin obey tersel existing building. Leng tek mula se kamam, ngal masak mula se. Sa agi mangau, se sel bolul, agi kukidri kal tablam morse. Enguk boul magukidri. Man mula mula. Le halik pas kami wa tiagi. Hale, mula se. Magi malol ngito kami mo marael ngarai kan maklol dru ale musuap toludo. Gombuk mo mengalak. Ada ni sige da ul makata ato kata kata tadre. Tiang adia kal katingil ul biak lula ul mulukoy ka to. I see. Oh. I see. Ul makwasi me iti do me seri to kora balatix. Le ul gumum le sori de kdruliat zumeng eruli madmo kodol ol tertil wasi tial lagi mam kodol ringi ngarge blirira aplungol mangarge omong aus ringi tiang adi berro ngarbabel berro. Jadi melwa to. Yang wala dire ngam netal time ngam nar olbi ngam nar ya tal time nar ya udasul wase kada mombru rawai say gid dituk nar ya ang community lo toni lo sing motoman la syuga Seguir. Atiang amlarngi ar atra siabal mlil wasi med joint. Mar odra siabal mem takay seu mga aiga. Gahal, kau serong mani kau bireng sul pala. Akal awul makuway sirkal wasi gabal atik sil dio koy. Leng halik pus kumegi. Akpus kumegi agi dito koy mlam to. Serabol ministera Dr. Robert. Oh. Tablol to ka lulu tumtum ar atra kabel men. Ay imo nga dispensaries. Makuweng sa simula kutmok la dispensary Dr. Robert. Tendi mlat or. Dimle administrative matter longora ading ya hospital. Ay imo nga kasi memo ko rura step down facility hospital. Betiragel adal digar ngalgir esme digar sa iltay ngal toktang agya kan sa idyo tubdi kan morri. Adya kan morri adim le to ildi dulab mrular mudar mlesme sensis. El atyay gidle etogora old age. Nguk ma atemela senkyo ma atumutmingira adal olbi alulal mulgori. Len meral ngari au deswir endiwa tial merur a temporary building ra El ngani ablu. awan stab. Mlo ilik clear Moses Brian. Alwasega og step 1, step 2, step 3 da el change. Tial ku close out ni adal olbi alulal ay ga political statement. That's my argument. Kam lutin mo na to ba. Okay. Halen muterta malkora isyul sawal bring up ngil giratora budget. Tial togo el unified budget habla tamel. Kadmita kran klel en dim diagal unified budget. Ngaraulak mulo ay say diagalo da ka udo del mesois belau rogui e dangal kuk mo say gidel dulasin FAA sel fund availability analysis e bodo ngoy tulogyo alla alway siya nga constitution wasi arogul do including ertal 15 million al blood al ngir le loans ma contribution ma grant tama Ami soy revenue mo soy ba imol treasury e margong eto tulogyo alla ese gambe sa ul mlom rule wai say nagamle koram rule say toy asera gim gotel mo merbela gim nagamle odita ige makno mngel wasi mlaria 14 total of 14 al bank account sara kabelment terbelo mania separate al bank account tra education ma lenden surveys ma aigel back hospital mlaria el trolek taulo de gangal mo de pasitra national credit lom toda la constitution tulus dirga certain dirga brutal unified budget concept arada sebil spend lo mara go hero office ma tisyo mangara ikegidol toga mlaringi masera gim testify ki modur tianga gire lilo asing modia ga igegi
Nunu sa leren mura bangko bakay lo si somam mong list trigel office ngania account tira bangko lo sperang kaya government. Lengania problem di lu ngania grant tramrigel el mlay el mora directora national education. To open ra account temula ase. El dia kalau nglia ra finance setir o sparing. Mentulus sparing mora sel program gilin murud ni dia accountability ni. Masera bolot nge ngloning si assume seguida netara ule Unified budget. seguido el toga mladu para sel al mother and time magumda sa sel gay sa vice president magumda sa la public safety bia bulis amlani sel ko amlani sel lawsuit lo girel seguido el toga ul men dagal girel alaw da girel to el actual unified budget adiagal lumsis bringa ro guil udo del mervelaw seguida ngani al tamelira omnitela audo del belaule ela gureng sera a minister hel dara kasus un mesra program ngid lo bangela ambassador pelaul mra UN el masadra grant tra India I see. over I think he said 1.5 million. I see. I get elanga on top of the total amount talanga hel. Seguido gulgon nga ula sure budget luase. Ndiaga bodungil murur tal budget al sugum ndiaga bod sabed luase. Telal basen tra total resources available more belau am oitel girela health, girela education, girela public safety, girela rogul toy. Morasi IP ma. Bodo ngel luase gil ay gal priority ra problem sigil ma program sigil. Receive funding ra budget adequate enough to implement ay Ela, mga tadura, Chairman ra Ways and Means ra House Delegate Tisan. Oh. Yang kung di ang tetap officer yang puno lah sih. Budget ra MOH, ilang $11 million. Budget ra education, ang 9 million. Budget ra police, ang 7 million. Kodomi wa isel bingel ang ra kampak telmora health education and public safety. Ang motma ang 27 million. Ela sa igidel katat sa liga India grant makositial so 11 million 11 sam budget ra MOH. Til ay 1.5 amo alel mo nga 12 magrang. Sí, ela na de ko lo la sin mal tel go amra health service. Lengania bulkula igi. Kemo mengel wa sei. Kalela kaludo del mortal el programa rulil mongil. Kalela ngania problema omnitela kaludo. Ige ila ulen importante el question. Lela obra amerigel to asei. A budget de defense amerigel telal basentra national budget. Es de al girel morba per seguir el basen. Len tuwe aigal priority tira bululu asen ngara giva de asei de aswe de ruli seguir el toy. Len ngara ulum de asbel audo da argel megalosis maradra el na la rent na ngara mendiado do lisi el total ngani al bebila time moria duplication lagi gitu. Seguir el toy amre sagal dulia tora unified budget tedim ngitak ni dim la mo dia lo isi. Dia maral unified budget raguk ngak sel kumesen. Hindi ka enser nga kartiya gitu. Ingel Attorney General, mangel Special Prosecutor, mangel Public Auditor, mangel ngarang klen. Ngara Special tigar lo il vlado maar tire to mes ti al government mun transparente o tiraklala. Tumigo ma adang ay kan mo ko bukti diswe. Dia ngul de sueglo tirakala. Togora kami sangat sumungili tala itirga ngara mendia ka kami Di hal kamla misa imultoy. Eka man gire mengitel kamla ni. Atogora politics serbela yoel. Amlate ko overa rogul ula a budget malulo ora laklan. Atan di Kami siya. mutar togora procurement. Alin waseng tiagila limit mo mo. Atogora politics sa mena sendia. Ngailan mo may tigila soma. Ito ko Di ngeri. siya. Sa igila bli kren na. Ngaringel imora as special prosecutor. Lomes imlel mo mangati tala. Oy. Yalbo nga arangalel olbir ra kalulaw at tilmalala. Ay si. Ra official expenses itir. Matidi ulwal sa rogo mo haraw.
Mga recorder tilman law daw buhay. I see. Hindi ang atirgal ko nga raman na termak tadili ka diwa latik sa roboy. Biak adra la man biak sabihin mal mo ngil ensure ka big kwase. Rather olbira lulaw. Asbiin lulia over expenditure by later la. Mo balance. Mo legal. Como nang liulgon ngil toy. Truly over expenditure mo balance. Seguila ulak kwase. Bomo mesa sel public law 1-16 sel mlegot lula budget. Leng mal mada sa klisia la president. Mada sa igel sabela president el murula olvira de aswil stoberni. E diregal mada sa igel klisia olbil sabir mula presidenta de aswil magara. Aige manga selse. Molmuta lula di programming, molmuta lula supplemental lo asengo ngara timing girem los perni. Aige gila manga ngil toy. Molmutra klisia president el sabel aul mangmoa kora morarmo. Takay titang rasen girel watikil nga funding a girel mora local revenue degal girel lego degal girel. Aluba president taman nga ni Sir Klisia sabel. Sabel bon makasaw revenue impound daw do the program na Stop mulurni hal selbor nga do the lur. Senga ngin mga ngas. Bigilan namo dia nga follow ay gal udar ladru. E aknut melgoy lo sin dia virtuara budget. Betul lah bladru esto mal gila bil gila kumul mo legal munguk mo ay say. Di gulgornya tuwa tial programa tuwa clauses act aqua se mem dulu teman mongil lo meser gile. Aktai in tial budget tan mora sustainability malubeng ni gana mirgidel sebedal afforder ni. Legumdaso ikida mal sebedal remulai kaltoak. Mas kami example. Elang angirai amrurak malungir program. Mangolngi taudo. La PBA. Erulia program mangi wasikyagi. Maka mesa mungile bas kagaudo. Ito mes ringi markong senator Kyota a introduce abilo asay. Dongal dorado adrablu. Eigal budget eigal ludo drakamenta magarang. Narang model priority at sukumat ko ra igan nami a priority ngara igel low priority lo argi. Gel kisiala olbilas bidu. Itum lem lagi la bokitri. Oh, eti amuna se adra blu nam stria tax mo mare tra se blu tal donate. Kabo re se tel gulgor. Le sel no go 100 lo se pas como 25 gallon 25%. Au dudir tirgal mor hospital ma morgel dudir al blu. E que dumul fase mun mas kama. El me do ase con min mas 75 25 e donation al go. Moi sen. In essence seguro es cierto. Ya presidenta ngara. Ise mal na tora ba. Ya presidenta ngara lo hacia surplus aklo. Mga ngod priority tegil gulgorni lo asi. Labornya pala sirgi lo asi ka makarang. Malaka di kay titakama. Munguk mangit eruk to malmit the chancery. Atal malela budget segil lo lakara authorization ma appropriation o sisul minute. Mansabela rather olbil manipulator toy ma president mansabel manipulator. Kita Lesen lule kambes atyagi. Tirgel merula policy tirgel ase trasiling ma priority. Rather olbila viwa se oin sabel to da do ng India. Tirga merula policy o sisul minute e to da do sisul. Tiang ane conflict ni to. E dia azume. Aqui o mes tial betok audo. Sel go mes tial kapan Betok. Betok audo. We ngigal era presidente ima pescar fes eli wa sig demla with 61 million in local revenue. At sala man sin 10 million dal ado mu la kabalmente doran min. Mak lu alu. Dia ka dili then we are awash with grants. Kita dili kan mal betoka. Siang hari ada encer ni. Len siya mo sa dali wa sig kita kada malo tautel mora igel ngia asif edel return on investment and move to clow lo mo tele ko nami mo clow wa ngil kada guru la ngil nami ma ngil klangal merke arbelo Sel din ka katal pa abu oi. Siya and then ikita taksa lu di mal miyak you know there's a time
that I say boom and bust. Kadamaran normal yung kanata yung kadamaran meryo. Biar vigulgonisel mal danger tertoe la bestia. Kadamlamos maul wase lo magargida tarara. Magardingara se bodong aklamutul malgon diwa family angalge magkel mlamo over 18 vi kele ko yo magaringi. Someday como dibusen yamo. Seguido toda gulgorni lo hace. Puede telgibel gargik la galudo del dolay mal beto galudo. Era da Amerikela amlak murgi lo hace lo hace. Me ala amrelitia ne como kitab teliteli. Metur rega da udo de lo rimergi do murelitia. Gisera le boskid. India kamera ni. Hindi gabro bese kita marang ngaria effort olbi na kululaw ma executive branch raw lo la kon metti marang ni. Kada mula ra improve our communications. I get major infrastructure ma services kita other bela ultuy. I hope dia kada prapo na set point luwasi kudumya. Leng mesel ngay galudo del may el kora laka kora malu terkop priority gid malu laka kora o mesing lasi gid la other bela ngaray gel ket megil. Malsibe do taw te galudo del gid. Lel suku mundia e kortiola pel kora oi sei gid. Sel le may sel time el globulta kida economy kida katu rely imports ra no gut ko mera. Malor. Esa Malo. aula kunuspera senator Kyota ni release el bill. Indi omgok ngar ol bill, omgok adal ol bill kya mal yu doswe. Kadam loga ikal black grant al state. Ikal program loru langira girela ikal state must be raise our revenue. Mal di beot ol bill al dulu asay. Ikagi da black grant 20% terngin, 40% and 10% amortigi dulu. Emla momrek. Ela man mong waste kita kurada lo semdoni. Sei concept mal prik really. Kadam lamo so is brise. Mo seleng el asel mo mesetial Compact Road in Atela 12 years. Katamle oi sa 2006 semlani omlu ko Mo ribo. 13 years. Rabol merek madir gungil. Esem lo merek ya kabel metri darule ara ore. El anga mondari la kabelmente kita mutul mamoy tawdo dun oror lindim na kan lilmong Ngara 12 million. ya kabelmente amerikan siya liya tiala ko yimel may ra babdaw hindi ka atal makasak mer Din Maria doli tril girelsi. jak de maintain Sei giva. Kada Aktigan malam tingra sel Coral Reef. Malne tuobra ngarel ngel adan merur sel maintenance plan. Lese ngaria maintenance plan di lingumski. El luase mornya adal belaul nga public work alu bangasel obisra ngel adal ne ngare the civil time el lo magal tiarra every week lo mesa igel telgibel motel malel mangara ma ibna udul min masarni et report mo maintain ni lela ya agostra mo murur nil mut mo murur nil 5 years later or 10 years later will be more expensive than if you maintain it. Es el come se dire lang e gambe se dire non dia lo sper nel murura sel sera kulara. Kado maldi do rai ben nil mon mem. El anger til aigira ti aigira el BSL Gol mangel se tial BSL el compact agreement blas da changing mo o perpetual dari lu sel lamp sami. Ngai se. CIP funding alam na 40 million ya 20 million amora investment. Ese 20 million motor de ser nga 12 million mo bru tiarar oriol mo muta airport trail ser national road. Alak mo en area mo to de ngil mora mo repair ara na compact. Era sel mo ara na compact ngana igel section sa ara ko metto ara berni mamlang iyo mga nang amora ide gitu. di kita dimla kamera atrablu di kabel mega di government funds Bia ka agreement sel tora mentina compacta watiagi. Ya con la chance di sera gimoru ni sigil second aldu. En black girel Miguel Otobedía so much money e gila e sei gilu do da girel di mrampa. Auril mlone argumental ku kadala ngatia amgola si. Dia sebab mu mas sere galudo do rulia ro. You see dia hal sebe no mo kan instant try kan.
ela kadrulia health tial health insurance mal na mo ngile ela kurang sa olbila se me nga baby lo do del invest magabi invest tial toya dir kala aro dernya la role la mora check up mga mang I don't know I got toya budget ta na mara toya mo dol bulu e kila na mo so is berindi dia kacho is girel mo subol mo so bedel el sacrifice a baby rata le ulak malgora yo lo así a toda la tics al mutum si la toda la chet le sermon sorry la olbil mo ni te digo dile que hasta tu se se tiro o patel por seguir el dul mo ngara ngire lo re Nja mal misawle mo de la tru bungol gid ndi. Gunda so agot kula bulgul el toko me gire del dul sao del ni tial budget trablur bela. Tial tele الامر الليله budget trablur bela ulen. Selbol awana ya office president mo olbira lulau en bulgul sengaria am ubul ngarak mungger. El bolo simpli. أقول ما كيوم مرار أدرى قصيص أكل واسين كلاب الجول اللي قلت متيان موت اللي ما مكلاب كرجدرة تقول أنا أمير بلاو ما تقول أباجت ما تلت تلل أباجت لين قبل متيجي ذي على ران بقى كريم مران مخلوق يا سيس بلي لو دوت أمير بلاو مران موديا را جيل ملارني را مرامو قبل من تمري جيل مران موديا أو دوت النيم ألو بقى تقول الموت المولي هذه شغل قلت subject el gora aklut el me bring it up el meringi kan bes kaum ma wilter tial tora illegal drugs tial tora mkitilgar sel morren sra rungra adra obisra NEA ma arbulis ma agargril ma ngrang en malungil om sodir di tial mkitilgar abai mal moklo len kita matang liya abu girbelaw lude mara lura hu riping mi jakdo gino si tungul mo modir tungul mo osmri jak lutel me lulla ba bor dangara ewal dar tel tela el peso abgor dangara e with el tela ludo dramrigel mar el tela ngara sebtu eta faktu wan e dire ngari ngal ke del mara hu riping el mel lulla ba kitel garmo bulgula wase sel sumo ngaria at ngaria ngau au ulu mang tirgal buiga mude maraigel waisei klo kya gara bulu bela mang agum dasru asetial toram kitilgara mal klom so del india omrelle len mal dir klom kitilgara al sumar buiga udiska klangar tir mo siswam kitilgara bulu asin mal klo kya gara ablu bela esegida agum daswen ritatul len ngagam le parte gambesra march ra adar bela un lol olvira lula un lia sel tial mo lui me imel telra yogi imel tela oh ai sen dir ngai lo ndia ku tinge ndi adar la sel bolda in sibiru la adal gel mob elele betil gar lo gul bui ga di imol ngai gidle anol ba ngai gidle bui glem lesnit sa agilep singi المدام راهو يبينجا يا ولولا لو بتيرا البوليس يا ولاد ترى أدرى غار هذه يدرسوا البويل يا لول البويل يا مرراخ من نقوك مك بقدر أقبضوك نقوك مكيتا بالسر تلولي عالجرا نيبول يقول بالأدرامس نبيلا الروجيرا دي ما climate change ما lugi la klangar mo ko dira kam tu klar bulis adit mura blim kaisa ispak so to ka may mabla bulis ma mal klol monta di tal kitil gar agu mesebin dangerous len ngel buig el mlude ngel ngal gredil mlude adit di sel erul sandeng del sandea drongole ya kita matengel was ya drongole la kela mal to gamla so is bra bur makora di mo وسواق اللولجيتر هذا بلاو روحول وستيان هذه عديد نسواق لو تبقى قلت تجيني على الأدرى قبل من تقول كندوني تتميول أريسترا ريبورت أيقال مكتر قال تيان مكتر قال أرنال كذا متملك لنغرتي أبيلا متملك بلو كذا مثلا التريرا أربطوك البيجر بلاو متملك لنغرتي مثلا اللي قبل من ترى أمريكا سيرا وكلون ورا أرجع هذا تقول مكتر قال يقول قردي أسكوجيرا إذا لو تترير روجو مكتر أمريكا اللي مول بوستي
Hindi bela bay blitok. Tigal ngal gada makintip tadi. Ya om ititin mo lakar gadi temen tadi. Tukura di imoita. Makuling itra aktira kalau wasing man itu utau le ora blia pulis. Leng ako tak soal mutia gitu el geisra. Gel ngal gada di mal mo kasi barang ko siltal mo kulat kerngiling. Ulo ko mga ngalagela presidente. Ikadala amna to da hani henziri. Hindi ngalagela o lagra hatason adi bui ngarmid mang akabalmente bela tingi mal longi la Rizal tra asperable tingi lo asperable ngara. Dia ka target del gergi kuasen genal ngari adral marmal materul ngalagel. Hindi dia ka answer a question tin ben mutrena. Aigel milses beli ertum dia ka answer ringi may toka unsolved el geis rabla pulis el didri renga se mooit yar pulis atim sadra klunyoli dia kalau sadra abela luasit yang baskara mak tiolengi tergid rogul wasaya ige abebi ratoil al skumar pulis adia kasibir mulai kan ibo tergi krimu makola dimo kita nguleng ay imora tol di plol di urni suaka di mutrol di urni kita ngarni ya ambusmen lagi ngarni ya special prosecutor lagi ngarni ya attorney general lagi tengarni ya legal counsel raiga robui dia katartil mesa iga iki del kumbral was iga bai dia akan geni tel government kalau akan geni jadi dak langar anal berbela teman langar tin diungil dia bur sanctuary mamarin sanctuary betemal mati sikita akora di soal guk magi gidel me o trigidel aku umbral waseng dia kati dudung ya oit bek time buanya teme de kedom klat ka der belau siya kam men trigidel gagi de diga karu dia kulit ter other rings marbulis rogul was giti ya koder angel using iloit muldurok mora wa ebo mo ngel was ngegi dam bob adan dia kala bob ko musika esela kadim ngain mong em iti moru langot toilen aklangar niya dia kala ka bulgul ko to club bulgul giri adra dia kasi seram interview tilian ko amle to da to lo se tamla sen del mum naktel mo ko kumle sendra kar ko ngaran di ka kati sende mo ite dia ka follow up ringi emda ila erul bong mong ngani ko di sombra to dia muskata dia nga maldi akti sokan lenita rada lo ren sector program la se kamim de lutul man mung lo mesra to ora bachet lo se arter ni mani da rada la se gida mal bulgor ni to emro di so di mal di mere del zulia to ora tel housing akun mesra shora ministera community en mal logo el gora lo dulia timeline lo se by october bla del dia mo ngara bolo wortal mo na mornya gora target adik ko milngi lo asin ngomas aramo kontak tirgal adal nam tamal clear ma ar governor sa blu lo asin marge ut me di mo gora dim la timeline rai game di last al tin jam la se bomodni lo asin gire dal mo maru ge uror karto Magdam na mong din gora soal mon meu. Mengakatel mo ko ito mela sen kyo ngili dol ko. Hindi ka kora la. Oh, hindi ka bali quick. Ngay gidel ngalaga na huri ping merbelaw. Ulokte. The report was saying 50 grams ice lang beso isa. Ilak madadura director ako nang wasya 1 gram asabi ml tiwdil mo luy mo 20. Sige da sila calculate 1 gram retail value rin 2,000. Bula mot magang 100,000 ang retail value tiya 50 grams. Anyway, al sugo mang mingil mot 20. Al sugo mga mingil tiya 50 gram al 20 ya imol gram yung 1,000. Sell 1,000 pagkikir ngilo uling sipela kategel 1,000 ngalakit. Namo so iso. Maritim lang alam le roy dari yang magursul mo sige. Sige da maptugo. Hindi ako makumpaling sulal terung gi orang asuli un mosuk miul ilgok tror ko mamre lal talsikang ge bebi ratol gi momral wasin gi da ka klat kini ka sis akri hindi ka sebe edel din meng se moit
Mangidil adal ngani yung deswel ang kukswal met tulo rekamam ako ni terkumi. Ikamam ay gil gim dilunga mal diul deswam. Hindi kakangirngira kabalment mang sumimil dirming sa imoy. Kung man sulam may igong itiaya program na kasi sa akre algo terkom silo ngin. Kung sularo. Om namong ibig.